ubaba elihambisana nesibongo. Ubaba mangabe ubaba nguSimelane, indodana yami iya esekhaya, yonke into ayenzayo noma yiphi, noma yinhle noma yiphi, but umfana kabantu ayokho khona la sophumela khona. Kambe lo mfana uzalwa ubani? Yazi ikhona into evelayo noma bekahlose ukuthi ngifakwe mina ebonakaleni kwakhe noma ekwenze kahle kwakhe. So izenzo zakho umfana beyilapha eminyango njengoyise, ngiyathanda mthandi, ngiyaphila noma ngisaphila emhlabeni, undodana kabantu. Bese iyavela ukuthi hayi uzalwa uNkosana Simelane. Kube khona oyedwa othi hayi sivele sambona futhi uyise. Kodwa nisekhona bobaba. Amen. Hayi ashoko uSimelane lo. Namanhlobo uyipele eqobo. Bekusafuna lo mfana ofana nobani. Hayi vele abantu balesi sibongo banje. Ngaba mazizama ukuthi ke bobaba uma ukhuluma ngendaba yomfana emosha lapha ngaphandle kulimala igama lakho. Kulimala isibongo sakho. Kulimala umndeni wakho as a whole. Angifuni ukuyiphatha umphakathi ukuchaos njengamanje ngenxa yabafana abantwana babafana abangabhekwe umuntu. Ngizosho nje into eyodwa lokhathana eyodwa isibonelo esodwa esithi izolo mangihamba ngiyowasha imoto ngibona umfana nje bengingaphindawene ngaphezulu ngenzansi ushuka insango eshuka phela sabasemakhaya insango siyayazi sengithi ngiyabhoba ngithi mntana njengoyihlo ngibona ngathi lento oyenzayo bengafanele kodwa wathi ngathi mntana lento oyenzayo mntana ngibona unekusasa elihle kodwa lento oyenzayo iyangiphazamisa. Uyazi sihloko indaba ende nomfana wagcina ethi baba lento oyikhulumayo wazi wangiphilisa wazi wangisiza. Ngicela ukuintroduce kubangani bami ke bona abadla ama drugs ukhulume lento oyikhulumayo. Ngoba siyashoda ngabantu abazokhuluma kanje. Siyathanda ukwenza kahle but bayindosana abantu abasakhuluma bathi mntana ndodana yami. Yazi bekugcobe kanje bamsilo uthe mntana ndodana yami, mntana ngiyakuzala mntana. Lento oyiphethe esandleni sakho Nkosi yami iyakula kusasa, mina ngibona umkhulu kusasa. Meaning beshoda ngabantu abanjalo abadlala le role of mentorship. Sishoda ngabantu abanjalo abaprovide direction laba bafana. Laba bafana laba baphethe into enkulu kuba. Laba bafana laba ba-gifted banento enzima kakhulu lezi. Ngeke ngasho kwenye indawo ngathi uma ucabanga indaba yebhanoyi, uma ucabanga indaba ye-cellphone, namhlanje sikwazi ukukhuluma nomuntu ophesheya. Bengikhuluma noKhaya ukuthi masuku nje wencandweni phesheya. Kuma naye phone, WhatsApp naye kwangathi la eSouth Africa. Uthi futhi ngiyangena nje. Say Dublin something in the country nje uthi ngiyangena ngemsebenzini ngiyangena nje manje. Njengoba ngithitha ngocela. Ngithi ke mina there is someone who invented this. Noma kunenani igama lakhe njengamanje baqonde kabi liphethe ngesandla. But there's someone kusho ngoba uNkulunkulu has invested something. Kumuntu nomuntu there's something etshalo uNkulunkulu wayibeka kuye. So idinga ke lo muntu ozoba seduzane uyabona ukuqapha lokudirector to lead the person into the right direction. So uma ubheka bobaba namadodana bayindosana abantu who are taking this country forward currently. Ake ngimemezele nje oyedwa ngamabomu njalo umkhothe endaweni. Uyedwa umuntu engimbona esukuma esizweni walimele izwe baba uNhlanhla Mkhwanazi. Sokane madoda. Ayisasingabusho bafowethu okunye. Sasikayidlala ipolitiki nje namagames. Indoda. Sasikabusho nje okunye but indoda. Yabona umuntu othi ngibe ukuphila kwami ngithi uJesu, ngibe ukuphila kwami. Makhuluma ngokufa, vele ukufa kusendleleni. Kuyingxenye yalento engiyenzayo, vele ukufa ngatshelwa ngakho. So mawukhuluma ngokufa ngithusi ngokufa. Hey ngiyacabanga nenkabi yacabanga kaningi ukuthi it's a waste. Your waste is zami lokudubula lokuthuba. Lo muntu akani indaba nokufa. So benza ukuthi we need abantu abanjengalabo abazovela okuthi uNkulunkulu khona into ayitshalile kubo ukuze bathathe lelizwe liphambili. Awuyasifuna intombazane ethiwa uJesini. Wasifuna intombazane ifana nokanti bafethu. Amen. Yasukuma esizweni la nyakazi izwe. Bathi basebedlala bathi umkhwanazi wayefunela amadoda akhe ukuthi wayehamba esizweni. Ubabika amadoda akhe
noma kube kuthiwa nje osiyaba ngaphaza abalikho yonke sengiyakhotha nje bobaba ngiyadlula nje ngendlela lapho nalo muntu kaJesu kuthiwa wayesebenza nabantu kuyivuma bona ngumxoshi ngoba bafethu asivumene kuyafanakala sithi singene enkingeni ukuze kuvele icebo kaNkulunkulu lesikhathi ngisekube ngivumele into kwakulungele ukuthi bangihlushe ukuze ngizofunda leso sabo ungakahlushwa ngaduka sometimes kodwa umthandazo zidakaza Nkosi ngikuzise Nkosi mphakamise kodwa ngamthandaza Nkosi lethi inkinga ngoba inkinga zizala impumelelo akafaka baba lesithi ngebandla lishumayela ngoJosepha bekuzalana ngizonishumayela zabona kodwa lesithi ngizonikhipha ngomlomo nami ngoba isho umuntu lesishaya kwamina ukuthi umuntu wephupho uNkulunkulu uyahamba naye kodwa udlule yimini uNkulunkulu ufika akhulume naye athi uzoba ukuthi angamtsheli ngejele nemgodi nazo zonke indawo azongena kuze ayifihle yonke lento ahlangane nayo ngendlela ukudayiswa nayo yonke lento nomkaPotifari embamba ngesandla ayifihle yonke uNkulunkulu thina sivele sizokuthiwa so men of God sibe excited sifaka isudu kanti bazongena emgodini wait abazothini uzo podcast ngoba kukhuluma umthwa wena uzoba into enkulu khuluma into enkulu lapha ku podcast kanti kusezijele lokuthi udlwengule umkaNkosi so ngifuna ukuthi ke uma lo msebenzi uba kanje njengaloku sidla namhlanje ngichaza i-purpose of the day njalo njengoba sidla namhlanje size ngalokho bobaba sinesifiso sokuthi uma thina sifulathela lapha kungapheli ebesikuzela kusho ngamamazo emabandleni iqhubeke le ndaba ukuthi mawubona ubabe ngena uhlupheke ukuthi indodana nje bengena singajatshulisa ukuthi usekhona kodwa sibe nayo into ukuthi indodana ishepi ngoba lento ngifuna ukuchaza kanje bobaba asimiyeke ngokuthi athi anginayo indodana biological unawo amadodana abafowabo amen angazi noma kuyazwakala asimiyeke futhi ngoba ethi nabafowabo mhlamba abantu whatever excuse umalume wendoda ethize so lolu hlelo lubheka kakhulu ubiological son ndodana engizalayo ngokwegazi lolu hlelo lubheka kakhulu izingane zabafowethu noma zabafowethu yabo yabantu zabafowethu sema universities kuphi enye mina ngayibiza twice iqala ukudla idakamizwa manje bakwazi ngabona ukuthi uyayithulela nomfowethu ngabacela ekhaya babefika ekhaya sangena edanibroom ngacela kuvale icapha ngacela umama akasishiye nabantwana babehamba ngoba into izokhuluma la izoqonga yabona basokubhekene nedakamizwa njengendoda kufanele ukukhuluma manje umntana amakuboniswana ke lapho usedlala nengozi hayi masivala la ngaqala ngathi ubaba wakho ungakanani wayehleli kanje baba wathi hayi baba we celebrate 40 years bathi no njengoba ngimdala kunayo futhi kade kadlula 40 mase ngibuza into yodwa ethi yabona umuntu ka40 usekuyi danger ka-BP use-exposed ushukela umuntu osekuleyo mnyaka hayi isimo sakhe sempilo sekungahle kwenzele nomini ngasekukhalela-ke wendoda ngisisise kahle manje sibhekele iziqu zamehlo umfowethu lo angabe ready ukumgcwa umfowethu ngenxa yakho ngicela sicabane la mafuna sishayane la sishayane ngenqindi sobabili la baba ngicela ngasilamu sishayane mangibheda mina ungihlule mawubheda ngihlule kodwa siphume sivumelene la ukuthi no idakamizwa lokuthola sihle angifuni lo sponsor ngale nonsense uyenzani ngalombhedo wenzayo ngasho yaqinile ngaqinisa abantu badlala phansi ngathi namhlanje akhambi ufuna siphume sokwathi sibonisene la kuleli idakamizwa angayikhuluma amantombazana sikhuluma ngedakamizwa njengoba wakho solimisa kanjani awuthi angathi umfundisi ngicela sikubekele kumfundisi ngithula njenguyihlo yakusasa lo mbhedo lo engizokuthiwa uyihlo idakamizwa asiyilungise le nto njenguyihlo hayi hamba kumfana waxolisa bakwakhe baxolelana athi ngibona kunje bebengayitholi ithuba lokuxoxa ngithi namhlanje wenza une-trick namhlanje afunde isiqomqothe angivulanga iBhayibheli kukhuluma ubaba phezu kwekhaya the voice
ukuthi hey ubaba omkhulu hayi uzobhedwa make ngaphuma la ngenza indlela wamtshela noma wakho athi umngane wakho sorry yawazi e1 nomngane obana phuma ke kanje sambeka umgoqo kanje ngathi ngizokugada ke njalo ngizobe ngifike e1 noma inini mina ngifuni futhi ngamtshela ukuthi angifuni ukuyikhuluma indaba yamaphoyisa ngifuna ukutshela ukuthi makuthiwa ngiyoqala ungene ejele ngizoqala ngawo ngoba into engizokwenza yona ngizokushaya nayo izofaka mina ejele so akucaca le namhlanje nginemhlanje mangifona baba ngishaya imethi la baba kunje uqondi ngizama ukuthi ke ukhona kababa empilweni umntwana womfana amshayana but izwi la nje likhuluma phezulu kwakhe so ke umsebenzi wethu lowo bobaba namadodana iwona lo ukuthi sizama lokho ukuthi enye izinto esihlupha kakhulu ilabafana abakhuliswa abantu besifazane so ngithola ithuba ngelindawo bobaba bekufanele bona kahle umntwana womfana ahlale la mama angifuni ukuchaza ngoba ikhuluma zami ngiceleni lizokhava lapho but kuyi-risk kuyingozi ingakho sinabafana abawutamatisi lapha ayika awuthi ngisho ukuthi bawugokoloshe ngisho kahle bamosha lapha yabo basiphoxa njengamadoda singene ehlazweni bayidlisa ithimu angifuni ungena imininingwane angifuni ungena imininingwane ukuthi ngilwa nenye community angifuni ungena fathers and sons community sibe nabafana ngize ngithi mina kuyingozi thina befundisi nje basishadisa nje befundisi senkingeni bakunjomani babusangweni uyazi bakucele as a marriage office bashadise uthi ulalele lana kwikhanseli uthi ulalela imali lento ayihlangana namazo parafini lento yenziwa la lento yenziwa into engekho le ulalele uyathola ukuthi umfana azabe nobaba lento nje direction into iposition yakhe as a man akanayo standing as a man akanaso so sinenkinga ke njengabefundisi nabonke ama-marriage officers ngisho sifike sihlangane nomfana kama umfana kanti ushele enye ingane yentombazane ekuyingane kama sibashadise ingane kama nengane kama ziyokwakha umuzi kube ingane zomama khona imizi ngoba ngizontshe iqiniso eyakhiwa nala emandeni khona uhlezi ingane zomama ngaphansi kwalelo phakathi ayikho indoda kodwa indoda ayikho abanye umthetho kamama kufanele uma uyazi mama ishadile njalo le ndoda abanye bafuna babululekwa lokho esikwenzayo bafuna ukuthi baphuthuma abantu abanye bashada ngenyanga sebaphuthuma bajahile njalo la besikwenza labo laba esilabo isitendabo la ikole yashisa la ekuzembele yashisa igazi bana le igazi nazi bezikhulume befundisi banjisa igazi bafowethu xolile into ishona nisho ukuthi kufanele ishise okuyindoda kodwa akufanele ushadise ukuthi liyashisa ngoba lizokushisa ukuthi ushadile kambe afune lento neningaseke but ke ngizama ukuthi ke bobaba lo msebenzi ke ungalokho sineyinhlelo ke ezithinta kakhulu yona mentorship sinohlelo futhi lokufundisa obaba ngeparenting ukuthi umntwana omfana ke ukhuliswa kanjani because enye ama problems ile iparenting that's why siba nabantu abanjengoba uDaliswa siba nabanye o focus on the family or hotlines mamas abanye hotlines where we just ask nje guest ezo attend lento yokuthi makhona obaba i-parents meeting umntwana lo umfana ukhuliswa kanjani because abanye obaba nje beshilo untwana bakhona kodwa akazi kumele enze njani maqondene nomntwana wakho umfana akazi ngoba enye inkinga lo mfana kade ngikhuluma ngayo wetsango ngikhuluma naye izolo sengidlulela ngiyahleha ngithi ubaba uthi hayi ubaba ukhona uyiphoyisa sekuthi mina ubaba uyayivuma lento uthi hayi akanankinga ubaba isithi ingqondo yakho onayo ababanga nababa ngoba iproblem phela la ungafuna ubona umfana wena enenkinga umbuzo ubaba umthola ubaba nobaba akanankinga ukuthi uyaqola umfana endaweni ambelala eza zonke izinto emosha akanankinga ubaba kanti kwayena akabanga nayo ubaba ihlele ukuthi uyahlela ukuthi nomkhulu ube nenkinga nje ikhehle lizela afa
Ulo wayekhetha sakasese. Kodwa into lapha lapha thakatha. Kanti simngcwaba ngelinye ilanga ekhaya. Na 62 thakatha. Afa nambona TV baba nambona lo bhuti owayesemasibheketha akafuna ungcwaba kwakhe akamenze nangipasi. Kwamenze protection order bakwakhe namkhombona. Ngamfonela ngathi ndoda impilo yakho ayingami ngenxa yokuthi ubaba akasekho. Njenge movement sifuna ukuthi uwe. Uvumela ubaba angcwatshwe ipasi sokhuluma thina no Home Affairs ukuthi nenziwa njani. Namhlanje lo bhuti mangifona baba uSibelani ngilapha emsebenzini sengiyasebenza. Nje bekufonela wathi ngihamba sebefonela ba Home Affairs ngiyolanda ipasi ngosuku lomngcwabo babe khona i-promotion manager se-Home Affairs National bafika into ipasi yakhe yalunga uright manje usewumuntu ophilayo so meaning bekudinga indoda ezokhuluma isense kuye abesethatha isinqumo so ingakho ke bobaba namadodana sila namhlanje so ke ngifuna ukuhlala phansi ngalela verse elikuJohn chapter 10 verse 30 so thatha basise semakhaya lithi ke mina nobaba simunye uJesu amazwi kaJesu nawasho nje mina nobaba simunye so ngamamazwi ukuthi kuyafunakala ubunye bube khona phakathi kababa nendodana baba nendodana bangahlukani for example nje namhlanje noma ngiyila kahle njengoba ngiyila namhlanje usuku lwami namadodana amabili asemancane wena kodwa usuku lwami nawo ngathi umgqibelo madodo wethu sobona ukuthi egcikeni senzayo sobona ukuthi yini esingayenza endlini noma senzani sobona noma siyojima siyagijima esengo 7 siyojima siyaxoxa endleleni ngithola ukuthola amadodana nami abancane thinking yawo ngiyathola ukufunda ngeyanyana ngitshela indodana leyami nendalo yathi hey but baba I'm so proud you are a very strong man yabona leyo ukuthi nje leyo nto ivela kuye uyabona ukuthi baba wakhe is a strong man it meant something to me like but I'm serious yeah but yes baba you are very strong kayeka la so uthola ithuba lokwazana lokuxhumana njalo ukuze ubudlelwane bethu bukhulu nami njengoba ngila ngifuna ukuthi bobaba mangihlezi lapha ngilanda ubaba usilo baba uDanisu nabanye ngizofunda lento engiyithatha nje nami ngiyopractice ngiyoyenza ekhaya mangifika